Уколико и си некој ака те аменде, кога со панда накланинол 5 пути редовно намази, омо прал. Валлахи бизо кава намази на не дженнети, омо прал. Хема кавајте на менге ек доказ баро на джана джикај више. Омо прал. Ек ту со на нету намази. O Allah Azza wa Jal te mangljarortu te gudljakeroltu ko namazi, ja Rabbil Alamin. Buderi nego se to no kao život na dunjaluku. Jer wallahi pa pral. Bizo kao namazi na ne uspe sarko dunjaluku, sarko ahireti. Bizo kao namazi na nemen imani, na nemen nuri, na nemen dokaz, na nemen ništa na nemen. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين. I zahvala pripadino Allahiske tebaraka wa ta'ala, koja su običalđa leske poslaniko istine uputaha, koja su ka pobedino ko sawa vera religije, hema koja kava o nemuslimanja ili o nevernike na mangen. Doko salavatja bi šalam are mangle pengameriska alaihi salatu wassalam leske sahabjenge, leske porodicake imsao kolenge koja se ka sleduinen lesko drumo džiko jevma al-qiyama. Hemolin Allahi tebarak wa ta'ala te učvrstino men ko lesko dini, ko lesko sunneti džika na kada amari duša e gospodariske tebaraka wa ta'ala. Pradale na mena vdiveka spominali ek slučaj kod trojek sahabi koja su naživinđa budko islam te vakera šaj naživinđa ko islam nije gdive možda samo nesave trenutka međutim doresla nešto koja su nikoja verko tro sahabija na doresla uspinđa diso so nikoja verko tro sahabija na uspinđa akava sahabi Anglederci te spominale skanav, hem te spomenina so dostigninja ovem, so uspinja ov, ka spomenina lesko fisi, lesko poreklo, kotar itano, hem kotar avola kava sahabi. A kava sahabi pradalen, hine kotar saveza plemenija taro aus. Hem hine kotar iloza taro Banu Abdul Ashhal. Lesko pral, hine Salama ibn Thabit. Hem leske kakosko čavo hine Abbad ibn Bishr radijallahu anhuma. Hem hine penjarut nosar al-Usayrim min Banu Abdil Ashhal al-Ansari radijallahu an. Hem Hudayfa ibn al-Yaman hine lesko ujko. Leski daj, akale sahabiski daj, hine Lejla bintul Yaman. I čaj kotar Husejl ibn Jabir al-Absi koja su hine zavesniko kotar Banu Abdil Ashhal znači poreklo fisi kotar akava sahabi hema kava sar sujtanu zabalishimo ko tabakat al-kubra kotar Muhammed ibn Sa'ad al-Basri slučaj kotar kava sahabi pradali intano prenesimo kod šov lancija taro prenesuvaća. Hem sakala lancija ocenenđele muhadisija sar Hasan. Kova taro Hasan. Kera lafi pradalen kotar Amr ibn Thabit al-Waqši ibn Zugaba ibn Za'ura ibn Abdul Ashhal al-Ansari. Znači Amr ibn Thabit. Kova su i nepenđeroto sar al-Usayrim. A kavala gapi al-Usayrim pradalen itano so nesavedinđene sa označaj, ali od ovakova su itano istina, itano kova su na nejek precizno značaj, nego džukar vikinđelema, džukari vikimo, hem bakerenda o hako itano ko Allah subhanahu ta'ala, ko taro savo razlog vikinđela džukar. Znači, akava pradalen, lesko slučaj so desinđape olea, itano sarsova kerjam prenesimo ko šov lancija. Hem je kotrakala lancija itano kaj zabeležinol Abu Dawud, imam Ibn Hakim, hem ja vera kotar Muhammed ibn Salama, kotar Muhammed ibn Amr, kotar Abu Salama, kotar Abu Hurajra radijallahu an, kaj akava Amr ibn Nuqajš, znači Amr ibn Thabit, hine jek manuš kova so hine leske borči manuša
значи камата. Јеровна и немуслимани, хем динџа камата. А Павло кава, англедара кава валанте џана пралален да Саад ибн Муаз хине ек воџа котар сав офиси, котар офиси таро кава, значи Бену Ашхал. Хем офиси котар Амр ибн Тhabit хине лен савеза акалеа верефисео, значи ондак автоматски Саад ибн Муаз хине воџа акале дуј, значи дуј ефисиенго. Хема кана автоматски Саад ибн Муаз хине воџа исто котар Амир ибн Тhabit. Хем вакерен Саад ибн Муаз аџухар баро вредност инелеко пофиси или па ко поле ла воџе со инелен савез алеа, аџухар баро респекти, хем баро поштовање инелен да на хине он само со џакерена и на пример кана некој кој тари блиска фамилија таро Саад ибн Муаз те родол некаске чаја ромњаке, он едва би џакерена и не те денолеске Саад ибн Муаз. Хем вакерола кана прихватинџао ислам Саад ибн Муаз, вакерола кана џалко по народо, хем вакерен дали тумен и ситумен манге поштовање, дали тумен меинум тумен ге вредно и така дале, ко свако питање со поставиноло Саад ибн Муаз, олеско народо вакерол оја ја Саад. Оја ја Саад. Ондак со вакерол, епа поштојте на џукар, пенол ондак ме сведочинав да на неавер божанство која сојтано дојстано тоа обожавимо со Аллах им да опенгамери Мухамед и танолеско посланико. Ондак со он само почминџе сао народо, ешхеду ан ла илаха илаллах ва анна Мухаммедан расулуллах. Ешхеду ан ла илаха илаллах. Сао народо веќе само со прихватинџао ислам Саад ибн Муаз. Цело леско народо прихватинџа автоматски ислам. Осим ко? Осим Амр ибн Тhabit. Саво себепи јер вакерен ов синеле панда борчи котри камата. Хемов џанџа да и камата кој ислами тано забреними. Џанџа да и камата и тани забреними, а кале себеписке на прихватинџао ислам, јер пенола ко ме прихватина во ислам, џано паре. Џано опаре, џало борчи. Ама дихена кате. Јер кога случај си буд поукете лопе пралален. Сар прво кате амен дика о искреност, хема ко хине невернико, о искреност котора Амр ибн Тhabit. Јер пенол на мангла текерол е Аллахија субхану ва таала ек врста гиш, значи те ховавол. Jednostavno to. Sar meka prihvatina во ислама катар мангавме паре. Ако два парите неко три камата. А џанџада и камата и та забраними. Нас ради су муслимања, авди амаро време, амен џана бут сојтано забранимо сој ко, ама палем главачки. Соске и џало, значи и којта. Али разлика машкараменде, хем машкара Амир ибн Тhabit радијаллаху ан сави да вакерџа јавно, ме си има паре котри камата те лави, намангавте прихватина во ислам, јер намангавте хуава, намангавте крав трикјано дини, јер џанџа да кава ислами и тано поштојно ислами и тано религија кова со на не ховај бе, на не трикјате кра. Ов џанџа да ако кахулјолано ислам, морате крола кава трика, ондак намангля. Хем замислен на канал му прал целити фамилија, кушеринја, којкоске чаве, роđакја и саđанаме со, саре прихватинџо ислам, само туна. А кава хине леско случај. Салеско порекло, салески фамилија, салески лоза прихватинџо ислам, само овна. Хем ништо. Ондак, јек диве, Алло котри, а воло време котри битка на Охуд. Битка на Охуд пралален, значи десинџапе котрин то бер штали хиџра.
котаре хиджра. А Абу Хурейра радијаллаху анху со преносила кава хадиси, кога со кава керолије лафи ко крајо кашона, кога со бути битно. Абу Хурейра приминџао ислам кој ефтато берш котре хиджра. Значи ов на пенџарџа акава случај. Него увек капучола и не вакерен манге керен мангелафи тароек мануш со керџа кава. Али мена магавте кава jer кашунен со керџа кава. Вакерен манге тароек мануш со керџа кава. Хем вакерен да Абу Хурейра аџукар бут утичинџале, значи муклалеске утицај акава случај, да кана ка бисикавола и не ечаворен, бисикаволален акаја случка со десинџапе, акале сахабија. А во, значи, Амир ибн Сабит радијаллаху ан ки Медина. Аканава кера радијаллаху ан, јер мулосар муслимани. Ало ки Медина им диколи Медина чучи. На не омануша, на не, нико. Onda počol ejna benu ammi, kajtane me kušerinja, kajtane me rođakja. On vakeren, kalu bi Uhud. Oni tane ko Uhud, jer žanđeda, Uhud kao vodik bari bitka i tako dalje. On peno, kale bi Uhud. Začudinđape, ko Uhud. عندك فكرول فلبس لامته وركب فرسه ثم توجه قبلهم عندك uravđa po ratno dva so valente marope uklinđako po gras lilja po mač hem prastala kana palolende hema kana diklele muslimanje ili pa kana diklale Sa'd ibn Mu'adh sopučljale penol ahamijete li qavmi au gadaben lillahi wa li rasuli Amr. O Amr, alan či te borine tut baš to poreklo, te borine tut baš to narodo, da li alan te borine tut baš o Allahem lesko pegamberi. Hem isto kava penal kana Allah, znači kana alem diklele muslimanja penal ilejke anna ja Amru. Penal naša mendar o Amr. Naša mendar ja Amr. Onda kso penal kale inni kad amantu. Penal me akana počvinđum te veruinav. Fekatele qitalan hatta juriha. Hem penal počvinđate marolpe. Hem te borinolpe. Ađukar oštro, ađukar, znači buddinđa energija od ova mariba, sadok napelo. Hem, kana već pelo, na ne već zgotovo temerol, palem, počvinđelesko narodo, te roden lenge šehidja, lenge manušako so pele ki borba. Kana arakleja, kana Amr ibn Thabit, araklele, ema kana počempe, ja Rab, so kerola kava kate, so rodo lova kate, jer džanđeda obna ne muslimani, a na neso sare diklem šunđeda ova kerđa mea kana veruinav, hem počvinov, znači temarolpe bašo, Allah hem bašo lesko pengamberi, alaihi salatu wassalam. Onda kso desinope, džal Sa'd ibn Mu'adh, palem, džal kolesko pral Salama ibn Thabit, hem penol, يا سلمة أحمية لقومه أو غضبا لله ولرسوله بنول قال بل غضبا لله ولرسوله بنول أو سلمة боринџапе ли акава башо по народу или боринџапе башо Аллах hem башо леско пенгамери алейхи салату вассалам вакрол валлаhi значи бел башо Аллах hem леско пенгамбери. Hema kana aka hine jek predaja koji predaja kotro imam Buhari lenle lesko narodo znači o mulo kolenge vasta hema kana iranempe ko pengameri sallallahu alaihi wasallam hem motovenleske znači soi buti sar so ađukar hem motovenleske da sova kerja ov hem vakerolo pengameri alaihi salatu wassalam mata fadakhala al-janna عمل قليلا وأجري كثيرا
penol mulo kovjako dženeti but hari buti kerja abari nagrada doresla. Hem Abu Hurajra ko kraju tër hadisi vakrol famata fadakhala al-janna wa ma salla lillahi salatan. Mulo kovjako dženeti ومات znači فما سجد لله صلاة فما صلى لله صلاة hem nafalinja Allahiske nijek namazi. Znači soma ga kalete vakra da akavaitano jedino sahabi su uspinjate kuvolko dženeti bizo namazi bizo jek sežda jedino ma šajte vakravim jedino kotrosa umeti dži ko jomam qiyama. A kana dika Abu Hurajra prvi butiso pomininol mulo kovjako dženeti bizo namazi. Ama kava pomeninjale za čudindori samo sebe pi jer lende i ne mogućnost znači kod je nezamislivo tek uveko dženeti bizo namazi. Jer ko sahabija i ne nezamislivo tek uveko dženeti bizo namazi. Dok hem palem i na name napalal. A kava sahabi Amir ibn Thabit radijallahu an ov kaj mulo ko džihadi prihvatinjao islam i klilo ko džihadi mulo bizoni svoj ibadet jer odo se mulo. Hem Allah prihvatinjao leski tauba. Dok avdisut ne muslimanja ni džihadi, ni namazi, ni ibadeti, ni ništa, hem palem se palem džennetul firdaus. Palem se palem džennetu naim. Palem se palem ko najbare stepenja taro dženeti. A nikad na dikele kojeg namazi, kojeg sežda te kerol nest, kojeg ništa ići. Onda poseka na vakeramen tu men ekstremistija, tu men akava. Pa dikahi Abu Hurajra jekot okoso najbude pronosinđa hadisija. Ovka na šunđaka ja slučaj, akava slučaj buza čudinđape hem soker džaka ađukar buza čudinđala akava slučaj da je čavorenge bi si kavolale i napamet akava slučaj. Hem za čudinđape pelo akava kako volano dženeti bizo namazi. Akava kako volko dženeti bizo namazi. Jer džanđada kejtani ih butiso i tani nemoguće. Jer nemoguće tek uveko dženeti bizo namazi. Onda prelalen prvi pouka su amenci da kod takava slučaj i tano sar prvo nikad panek puti nikad ma osudi nekas kobor lošno te ovol kobor lošno te kerol kobor lošne delja te ovole nikad ma osudinle jer na džanjope sar kamerol ov jer akala Amr ibn Thabit kana lo ki bitka prvi buti sokerđa muslimanja sokerđe naše katartu sorode akate ama ov sokerđa ov penđa me prihvatinđu mo islami hem o Allah azza wa jal priminđale sar šehidi a kala sova kerđe sorodinđan to katari ranđepe namule sar šehidja nagrada kotoro šehidja sarađana hem Allah azza wa jal nagradinđale sova kotaro najbare stepenja jer mulo sar šehidi. Onda nikad ma osudi nekas egal ko bor lošno te vol egal ko bor haramđija te vol nikad ma osudi nekas zbog pedelja jer na džanjope sar kamerol hem ko savo način kamerol hem na džanjope šar kao Allah kao putinole prelalen aven hadica po angla afronu pak glazni afronu hem na džanjope ko savo način Allah kao putinolem šaj kao vol bud pošukar tutar. Prvo. Duj ti pouka pralaleni tano da ovo prav. Wallahi bizo namazi. Okula me palem vakeravi sima lošno, sima šukar mišljenje, pozitivno mišljenje, me inu ubedimo da sara me nakate i sjamen panč puti namazi. Ali ukoliko si nekoj akate amende, koja so panda naklaninol panč puti redovno namazi, ovo prav. Wallahi bizo kava namazi na ne dženneti, ovo prav.
Hema kavajte na menge dokaz baro na džana džikaj više. Ovo prav. Tu su na netu namazi. O Allah azza wa jal te mangljarortu ke te gudljakeroltu ke namazi, ja Rabbil alamin. Buderi nego se to no kava života na dunjaluku. Jer wallahi pa prav. Bizo kava namazi na ne uspe sarko dunjaluku, sarko ahireti. Bizo kava namazi na nemen imani, na nemen nuri, na nemen dokaz, na nemen ništa na nemen. So, come rol bizo namazi vakrolo o pengamira alaihi salatu wasalam, so, كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. فكم رول نمازية يسيله نوري نجاة هم برهان يسيله نوري يسيله دوكاز هم يسيله سباس يوم القيامة. أكون أنا لك كان مع هارون مع أبي بن خلف وفرعون. Znači kasa Allah o pejgamberi alejhi salatu vesselam vakero ko nanele namazi kao volđiv da kero kasa e najloš nemanušenca Firaunija, Karunija, Ubej ibn Khalaf. Znači najbare kriminalci koja su i puv svedočinđa. Hem saka lajtane nevernika su nahinele namazi. Akana mopral kao veko jamal qiyama pa šetute itano Abu Bakar, Umar, Amr ibn Thabit, Zaid. So itano to mišljenje. I si tu barol ti nada za dženeti ili za džehnemi? Naravno, kaj ka barol ti nada za dženeti. Jer tu Dživdakir znači uzali lende. Ali, zamisli, subhanallah, ušteko jevman qiyama, uzali tute Firauni. Uzali tute Ubej ibn Khalaf. Angle tute Karuni. Pale tute Abu Lahab. So misline? Hajri? So misline? Hajri di su? Pa sigurno da ne hajri. Nego šerri palo šerri. Šerri palo šerri. Odleskamo prav. Ekselami sao kolende so panda na nelen panj. Redovno panj namazija kodive. O Allah za ođel te doltu men uspe. Te zamangena kava namazi. Buderi su zamangen tu mere čavenen, tu maro bogatstvom, tu mare kokore tu men, ja Rabbil alamin. O Allah za ođel te dola men mangi pe hem ustraj kava namazi či mate mera bizo kava namazi, ja Arhamar Rahimin.